Automodelarstvo koje se u pojedinim školama u Srbiji izučava u okviru predmeta tehnika i tehnologija sve više privlači pažnju i interesovanje učenika koji imaju priliku da pored teorijskog steknu i praktično znanje, te sami uz pomoć svojih nastavnika naprave svoje formule. Mnogi od njih svoje radove predstavili su na Republičkoj smotri automodelarstva, koja je i ove godine održana u školi u Vrelu, a najbolji su za svoje radove bili i nagrađeni. U izdvojenom odeljenju osnovne škole Rajko Mihajlović u Vrelu ove godine održana je 20. jubilarna Republička liga automodelara. S obzirom na to da vremenski uslovi nisu bili pogodni, smotra je održana u holu škole, a kao i svake godine učešće je uzeo veliki broj takmičara. Ovo je Republička liga automodelara, uvek se organizuje u junu mesecu. Naša škola već tradicionalno učestvuje ili je domaćin, više puta smo bili i domaćini ovog takmičenja. Vidimo da se rado odazivaju neke škole koje takođe imaju dugu tradiciju u ovom takmičenju. Ukupno 41 dete je učestvovalo u 2 kategorije i 6 škola, da tako kažem, 6 ekipa je bilo na ovom takmičenju. Posebno mi je drago što su učešće uzeli i učenici iz škole sa smetnjama u razvoju iz Sremske Mitrovice. Jedan od njihovih učenika uzeo je prvo mesto u prvoj kategoriji. Takođe sam ponosna što je učenica osnovne škole Rajko Mihajlović Banjan i Mila Milanović sva 3 puta imala maksimalan broj poena, dakle ona je jedina od svih koja je sva 3 puta, pod znacima navoda rečeno, gađala maksimalan broj poena i osvojila prvo mesto u drugoj kategoriji. Za najbolje plasirane takmičare pripremljene su nagrade i priznanja. Za sve se pobrinuo kolega Goran Kosanić, koji je insistirao da to sve bude njegovih ruku delo, da tako kažem. Dakle, obezbedili smo po pehar za svaku ekipu, medalje za članove ekipe, dakle ekipa broji 6 članova, svaka ekipa broji 6 članova i pojedinačno svaki pobednik je dobio medalju i diplomu za učešće. Pored toga, autor jedne edukativne igre za decu, koji je inače član ovog društva pedagoga tehničke kulture Srbije, Danilo Šešelj, podelio je svim učesnicima po tu jednu edukativnu igricu koja se zove Saobraćajna azbuka. Iskoristila bih priliku da pomenem i gospođu Vesnu Šimšić, koja danas iz opravdanih i zdravstvenih razloga nije sa nama, a koja je zajedno sa svojim suprugom osnivač ove lige i tvorac pravilnika po kojem se ovo takmičenje odvija. Nastavnik Goran Kosanić veliki je zaljubljenik u automodelarstvo i na njegovu inicijativu osnovna škola Rajko Mihajlović učestvuje, a neretko i organizuje ovu smotru koja ima zabavni, ali i edukativni karakter. Cilj je deca kad dobiju materijal da naprave tu formulu i da ona se poveže kao recimo motor hibridni, motor na pogon, električni pogon. Znači oni spoje te baterije i kao motor što ide na električni pogon. Znači suština je da prođe tamo, staza je 10x2, znači dužine 10, širine 2. Postoje 9 polja tamo koje su podeljene. 1 metar je podeljen po 25 i onaj drugi metar je podeljen po 20, znači 5x20. Tako. Znači treba da prođu kroz polje 25 i dobije 25 bodova. I ukupno 3 puta se gađa, pošto nema testova, i to je znači 75 bodova. A na republičkim takmičenjima opštinskim je znači 50 bodova i test 50 uče. Ideja o Ligi automodelara potekla je 2012. godine od strane bračnog para Šimšić, nastavnika osnovne škole 22. oktobar iz Surčina, koji su osmislili i pravilnik ovog takmičenja. Veliku podršku i vetar u leđa dalo nam je i društvo pedagoga tehničke kulture, kao i mnogobrojne kolege iz Srbije, i ta Liga automodelara je započeta u Surčinu u osnovnoj školi 22. oktobar i polako se širila Srbijom i evo dan danas živi i mogu da kažem ušlo je i u tradiciju da finale završnog kola Lige automodelara bude u opštini Ub, ili je to škola u Radljevu ili škola u Vrelu, i po tradiciji i televizija City nas prenosi, tako da je sve to već zauzelo neko svoje određeno mesto i kvalitet, gde dolaze mnogobrojne škole, mnogobrojna deca, kolege na druženje, svi su nagrađeni, svi odlaze veselo sa ovoga. Suština ove manifestacije jeste da predmet tehniku i tehnologiju učenici još više zavole i razviju,
te da na kreativan i zanimljiv način steknu znanje iz ove oblasti. Da samo preduzetništvo i sposobnost mladih ljudi u tehnici da se da njima prioritet, jer sama zemlja i motor privrede i ekonomije daje baš to preduzetništvo i tehnologija koju oni stvaraju od malih nogu. Ako Ministarstvo prosvete, ako sve kolege daju do značaja da deca još iz osnovne škole krenu putem modelarstva, automodelarstva, aviomodelarstva, raketnog modelarstva, da se da prioritet tehnici gde se u tu tehniku slivaju svi predmeti fizike, matematike, biologije, pa čak i istorije, dizajna, onda možemo reći da je tehnika nezamenjiv predmet u osnovnom obrazovanju i ona će sigurno biti motor i pokretač jedne države, jedne ekonomije, jedne proizvodnje. Ono što raduje i ohrabruje jeste činjenica da je interesovanje đaka za ovakvu vrstu aktivnosti kao i za sam predmet veoma veliko. Ovo sada što smo danas prikazali, deca su pokazala da su sposobna da sastave određene delove, da centriraju trap svog automobila, da zamene određene delove, da iskalkulišu putanju kretanja i brzinu kretanja svog modela, s čime oni pokazuju svoju tehničku sposobnost i svoju sposobnost da nešto rukama naprave, ne gledajući razne aplikacije, ne klikćući neke dugmiće i tako dalje, samo bukvalno sa dva palca, nego jednostavno svim svojim telom i umom da nešto naprave. I zato sam ja posebno danas srećan i zadovoljan, jer sam video da dolaze naraštaji koji su ostavili mobilne telefone po strani, nego su se uhvatili ručnog alata i svojih modela da to nacentriraju, namontiraju kako treba, jer oni će sutra voditi fabrike, oni će voditi proizvodnju. Učešće na ovoj smotri tradicionalno je uzela i osnovna škola Dobrosav Radosavljević Narod iz Mačvanske Mitrovice, koja je ostvarila zavidne rezultate. Godinama, nekih 4-5 godina koliko već. Ovdje prvo mesto je ekipno, pojedinačno bude. Većinom više mesta, ali to je to. Tradicija je dugo godina i ne samo automodelarstvo, nego sve discipline modelarske, i avio i raketno i brodomodelarstvo, isključivo pripremam decu za modelarske discipline.